I abakada na papakanayon ta ibanag. Okay. A. Alegat tam i materyales ira na mapanayon ta ubobuk tam. Biblia handa libro ira nga ibanag. Sonata, unoni, palabun. Yes. Aryat tam ipasan i magubobuk ta ibanag. Maski adulterated ibanag. Yes. Kaya na kayan, nakibikiban ka na. Normal yatun kasi ibanag is a dynamic language ka ba? Maski ta Filipino, igagabay kawan na ira na words ta English and so on. Bagbagitolay, mamaginganay, anabing ira, ginanu, bibigatam inetura ira ta ibanag, itana salmo, unoni, palabun ira. Yata dapat kami publish. Sir Benji, nga parang itam namin. Ari nga may publish para di sekolah Islaman. Yes. Kan namuatam na kuan, ilengguahe, anak kultura ibanag. Dayawatam iminatura, minakansyon, anak kompositor nga ibanag ira. Dayawatam, iabing ira, nga magubobuk ta ibanag. Okay. Ergowatam ta ibanag, iabing, ka-familia, ono ka-kofutam. I-problema nitam nga ibanag ay multilingual tam. Nanologot tam, mag-ergot Ilocano, English, Filipino. Kaya ito nagkabisita tam, nartam nga mag-ibanag. Of course, tam, respeto tam. Pero no ibanag na ba ka-kovovuk tam? No awayana, favor di, wawagi, ka-kofun. Tuvovugat tam, ibanag. Okay. Gafan na ibanag, itam gatangan. Kita ni atong produkto na lighthouse. Igayari ibanag na Chicharon, and so on. Ano t-shirt ira, ibanag terms unoni palabun o biging mambilen, garnas o gumatang. Dapat gatangat tam yari atun. Ginatam kanayon, kakansyon o sonata ira, tapi aritam kataman. Awan magbata mapanono ko. Yata umetam ta husgado. Ani meta barangno? Okay. Idatam ta chance bingiranga magigyan mo ta ubobok ta maski nga na ani edadda ono dagudda. Gafu ta espera ada na digyaman ibanag. O sunod dumakalda, awaya talaga pa digyaman ibanag. Okay. Maski ari nga puro nga ibanag ipagirgoda. Basta amo da ibanag. Okay. Ya, mangi-publish ta materyales nga mabibig na abing ira. Langi, dagun, o bana, ijatam. Mawa, aryatam kataman, iginafa-gafatam. Ma-Diyos tam ta ibanag mo awayana. Ya, Diyos apu. Ya, Diyos ni kamong amin. Ay, makakastay atin nga practice ni ta simple University Philippines. Gani bitay, kaya gata na full-time faculty. Basta no iganyami, kaya minsigida, Diyos apu, Diyos ni kamong amin. Kuna, kita na ta Arabo ira. Arabo ira no masitam, i-olo kayo tan ikaw Assalamualaikum. Salam, 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 masih ang kilala. Salam, peace be with you. Awayatang kwan ka payari, kakabulun, bawagi. Ketam, Diyos ni kamu. Diyos ni kamong amin, tiya tiyo. Diyos ni kamong amin, riyaman, riyenan. Awayari-ari. Nakwan, matuduan ya bingira taubobuk anak kultura ibanag. Ngamin nakwan nga ibanag ay magina, toye nga palapa. O lapaw, o no maskota, mawak itam ibida. Okay. Pagirgowatam ipapakanayon. Itaniyo nga na, mabalo, Sir Benji. Anak pangaya, palengguahe, anak kultura ibanag. Raggang ay itawi na usin. Inikpok raman ko wawahi nga itawit. Marino malusaw. Oryam mo nga na wagi. Takiralam mo, riku ikulturatam. Ano pa mo ira, yata arlaman, riku ikulturatam. Dapat mangipolo, mangipatalato, kay banag. I should love my language. Dapat sa manipolo, istam namin makagita atong I have to initiate. The preservation, revitalization
ibanag tabagan nusakan no awayana. Kaya no kutayakon ta kogobuk no. Uvobugatam i ergo na ginafagafatam kakako kakakaitam griyaman griyenatam wawagi makaurfutam mapakanayon ta ibanag. Yatun iikidok ni kamong amin. Pare ta ay taptam iibanag ilengwahe iubobuk nga nilat dangatam. Yatun ka pa iidasal ko kani yafu. Fu awan magbatas ta abakada. Gakani siya rubengi. Sana ganit tam ta ibanag. Yatun ta riku ikultura tam. Ta igayi words tam na mamega ko ta Maski awat ta abakada yatun. Right tam ne. Mengal ibanag. Sila awan magbata si ita abakada. Ngayon kaya ku iya mong lagapa. Nusiwanan si tagatam ibanag. Kurug to ari nebita imagubogok ta Ingles o no Filipino. Yakun tamaski ani katanang na madetam. Ani katanang na mabalitam tagigyamutam. Favor taaritam kataman ilengwahe ubogok na mamaganatam. Yatun nga na iabakada na papakanayon ta ibanag.